paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay nga taan nagatal ti karabukog ka. Kasano, inom kamot ngamin nga inom itinalami es. Delikadong sa... Apay delikado ako nam. Nagatala ang ti karabukom mo. Kastala una yan nadanag mo. Ay, matayak samot din. Ay, saan mo nga ipatay ti panaggatal ta karabukom mo, Enteng? Nagatal nga ron. Ay, panag. Matayak. Di nakisuksukat iti sa bali Alyain kanta. Na yan tay bagbagam. Ay, abam di ko tabili na kon. Kanibusadak-san. Apay pinayapan na kang kay. Huwag na mataya kon. Anya? Ay, Nabigpig sa kapay ngamnuang, matay kagit dahin. Nagatil nga ron dito karabukob ko. Marik nag-COVID din dito. Nakapangan ka lang iti ko taon, iso nagatal. COVID? Di naksurwan. Apay nga ron pinayapan na, akaran na. Saan? Bilinin kan Anya ka mo tunanggang, tabilinan nakpailaang may. Intun awa na kaon. Nagsingsingput ka Ha? Numatay kan, saan mon amaramanan tigatangak asidain? Ha? Anya tigatagam? Papaitan na kaldeng. Oh! Ada! Ay da! Nagpartita na natuyang iti kaldeng. Ay, sus! Nagpareserba ako iti talo akilaw. Ay! Si daang tangkay. Si Daita! Isa anak pa matekwarog. Ha? Ipuspon ko. Ay, sapay binilin na kaon. Kung kunaklaing da jay. Practice online. Yay. Imbaglakit din ta nagparti ka iti kaldeng, marituyang. Nabiyag ti parparyan ni Enteng. Ay na, kasanaw maray. Nagadong titaraken ko akaldeng. Partyo kun adagiti daddo mata ilakaw. Manugayam ti order ni Kwarog. 3 kilaw. Umay kumutan alaan jay order na. Tailutok adagos. Tapno maimbagan man ni Enteng. Agsakit ni Kapitan? Ibagbagan ang arod nga da COVID na. Tanagatil ka no ti karabukob na. Ay namaray. Amu kong ti sikrito dayta. Pag sidaum lang iti pinapaitan akaldeng. Agimbag adagos ni Kapitan. Dayta nga rod kat. Nayunam ti papait na mari Dayta ngamin kat ti kayat ni Enteng. Daytay napait. Ayun maray, kabisado ko ni Kapitan. Ti kayat na, jay uray laag kirum-kirum dagiti mata na iti pait na. Ay nasulmanan. Ay nabsugak manay. Kay, Ay na. nagatil pa ilaan ti karabukob mo. Saan mo tayo? Talaga pinapaitan ti kalding ti agas na dungo. Ay na. So adi mo panunutin amatay kan, Enteng. Tasaan pa'y mapasamak dayta. Ay una. Napigsaak pa'y. Pimigsakan? Ay un. Ay nayon nang pa'y mantidigo dahi tabalukong ka. Agigupak pa'y man. Naimbagan kan Kapitan? Ay, adaya sakit ko. Na, no ibagbagada abilbilinam kanumatan ni Kwarog. Joke laing dahi kagawad. Ay, kunami, ano kimapsot kan? Na, kat no kapigpig sa akpay lang. Kunada mo't agim matel kano ti karabukob mo. Idi. Ang idi nagigo pak iti nagado adigo ti kalding a pinapaitan. Nawala ka agad. Ay, saan nga rod ako bid dayta Anya ngay?
Makasidsida ka laang iti kaldeng. Imbag ata nagparti ni Marituyang iti kaldeng. Ay, una. Ay na. Pamigsagayam ti kalding no nagatil ti karabukaw. Ay na, imbag lakit din ta nagpartiak iti kalday, maray. Isaw ti imimbagan ni Kapitan. Isungarod mo't di kunak, Mare. Ay, nagbiit na ibos jay lako ka kalday. Mayat gayam no agpartiak iti kalday. Mayat day ta ang negosyo, Mare. Wun, maray. Kang runaan a customer ko ni Kapitan. Ay! Ita, ang momon ti agas na. Ay ba man di kwaron. Napan nagpasada, Kapitan. Intulod na ni Nana Tuyang ije ilay. Ay bam, ibagam nga emergency. Emergency, Kapitan? Anya nga dahita nga emergency? Madi man ang tiriknak. Ha? Anya ti marikrik nam? Nagatil ti ulo. Ayuhan na niya. Kumanudkud kamit nga agpaiso, Kapitan. Ay na nagkatila talaga. Iso nga yabam ni kwarag. Ha? Ay na. Aggatal lang ti ulom. Paayabamon ni Kwaraw. Una. No di mo masyangaw. Iba umno ni pala. Ha? Ika Ay. na! O sige, Kapitan. Chip, papaayaban na ka ni Kapitan. Paimanain pala. Emergency ka no kung nana iti kadwa tayo a driver. Gagap-gapok lang nga nagpasada. Ha? Papayaban nak manang. Ingkaki din. Ang mga no kasapulan na kaunay. Kunak mat kan kabanag ako binti marikrik-nak. Anya manin day ta ang marikrik nam aya. Nagatil ti ulok. Na, kat COVID day tan. Ipatay kun sa dayto yan. Angay! Anya man ang ti emergency. Ni man uncle mo, Kwarog. At dala marikrik na na, ibaganan a COVID. Anya ti marikrik naman kay. Nagatil ti ulok. Kita man lang ang ti ulo na. No apay anagatel ako na, Kwarog. Ay, arapak ngamin kay. Mau, kita man day ta ulo mangkail. COVID ko naktumat. Allah ka angkail! Ha? Nagadumat ti kutam! Aya? Yay. At dapay lasem! Nagdudakalaw! Makitam day ta inteng. Ibagamkit din ako bed day ta. Ako nam amatay kan. Digos ka gitnay, kanagsugod ka. Kwa. Kasano, nagsadot ngamin day ta nga uncle mo. Saan nga digdigos? Ay, awan ano kasta angkail? Matay ka iti kakukod-kod. Sa anak amatay iti COVID? Saan? Ang day takutom anaga daw timang patayken ka. Maribanang! Adda ka! Wan, Maray. Apay ka, day? Amangan no kayat mo manan ti agorder iti karni ti kaldain. Agpartiak ka. Ay, saan pa ilaang, Maray? Tanay, agat kaldingan ti payod ni Inteng. Ay, inununak ti imay dito'y balayaw. Damag ko ngamin nga agsakit manan ni Kapitan. Ay na, makarikrik namanin iti simptomas iti COVID. Ay na, Maray, nagatel lang ti ulo na, gapo iti kaadot kuto na. Ay, kunak no agsakay. Ay, saan? Binagaan nga ron ni Kwarog nga agdigos kan agsugod, tapno saan ako manudkod. Amo maray, mas epektibaw no agsida iti karni ti kaldaing. Maminpinsan a maikat dagita akutaw. Na, kayat mo lang mati makalakaw, Hey. Maray. Di kan tumad ngamin mamatpati kanyak. Sige maray, umay kantulat ta mga laijay balay ano kayat ni Kapitan ti agsida iti karni kaldaing. O anya, nagatil pa iti ulam? Saan nang banag? Ay, kurang la iti digos dayta. Iso nga imado ti kutom, takasta kamot nga men. Awan COVID mo, akas iti ibagbagam. Aglaminak mo tin. Ay, saan ka ngamin ama nagdigos? Iso akas ta. Nga ta? Kat, anya pa'y nga ron ngay. Ang mga no ipatay ko nga detoy. Ay, unay kalakit din, aya inteng. Awan lakit,
panunutamon amatay ka adagos no kasta nga da marikriknam. Ulisan nak nga rodin. Malamin ako. Nay, apay ngay kwarog. Saan matan amap-mapan iji barangay hall ni Kapitan? At dangamin man ang rekrik na. Ah, anya manain? Kunanamot asin tumas ka no ti kubayd. Manain? Nagatal ka no ngamin ti ulo na. Saan na COVID dayjay? Iso nga ron ti ko na. Imbaga kan kwa nang agdigaws, kan agsugaw. Kahit nagdigos. Wang, iso asaanan ang nagatal ti ulo na. Kahit iso ti solusyon dayta. No naimbagan gaya main, apay ngaya saan nga umay, sapay ag-session kami inton bigat. Sige, ibagak to kan kwa na, kagawad. Una, tada pa emergency meeting may. Naskan nga adda ni Kapitan. Angkal, adda ka no gayam emergency meeting yu inton bigat ije barangay haul. Unbet. Sisyon yu pa'y kanugayam. Amok Iso anas ka na mapan kayo inton bigat. Ay talaga mapanak. Naglanglangan nakla ide. Tanariknak ngamin dagiti sintomas ti COVID. Nagatalang ti ulom, kapo iti kutam. Ibaga mo na kubay. Ay ibagam ka dagiti kakagawad ang mapanak makisisyon inton bigat. Masapa ka kanaw. Ang mga numaladaw kan tumanan. Kapitan! Na, Ha? Ninana to yang. damagam man no niya ti masapul na. Apay ka nana. Anya ti masapul mau. Damagaman kin ni Uncle Mau no agurder iti karni ti kaldain. Agas ti COVID na. Angkang, karni ka no ti kaldeng. Ah, Agurder ka. ay. Amangan no agungot niyan tem. Apay nga agungat. Agat kaldingak to kanumanan. Uray Saan matasi ka ti agsida? Ha? Sakmay. Kan uray saan kang agsida iti kaldeng. Agat kalding kalata. Ay, kuha, marituyang. Sa anak pa'y lang nga agorder ita. Taawanan di marikrik nak asintomas ti COVID. Nangigmaw? Saan ka nun nga agurder ni Uncle Kao? Taawanan di COVID na. Na, Malala, agurder tolat tangarudan. Numarik na namanin. O anya ngay, Kapitan. Irugi tayon ti meeting. agure pa'y kagawad. Madi Anya ti maday. Madi ti marikrik nak. Ay, sos. No kaano mo't nga da meeting tayo. Kan ag-session tayo. Madimanan ti marikrik na. Itugaw ko pa'y... Sige, agtugaw ka, Kapitan. Iyon mo man ti electric pan, tay tutok mo kanya kagawad. Wain, Kapitan. Ay, sos. Makapadanag mo't day ta mapaspasamak ka. Matayaksan. Ay, di mo matsasawan ti kasta, Kapitan. Anyat nasakit kan ka, aya. Awan ti nasakit. Marigatan ka nga agangay. Dito dakulap ko. Eh, apay ta dakulap mo. Nagatal. Jakbat makudkudan ti gatil na uran dyan ti aramay na. Day talaang. Dito lang kunam. Kat no ipatay ko dito ngay. Ay, ayabak nga ro dagiti kakadwak akagawad. Ayabam ida amin tabilinin kayaw. Anya? Ibagak ti aramay din yaw. Sakbay amataya. Itaray tayo ni Ije Hospital ni uncle mo. Ha? Apay? Emergency? Injeksunan tayo dyan Tapno maimbagahan. Sa akong ti mga agas kan kwa na. Anggal. Warog anak anak. Bilinin ka na. Anya man ang ti marikrik naman aya. Nagatal nga ron to'y dakulap ko. Kita man no apay. Sigo ni ti panangkitak dito yung nakulap mo, Anggal. Napumpun no iti rugate. Ado ti germs na. At dapay bakterya na. Nakaselsel ka dagiti kukom, iso anagatal. Iso nga agbuggo ka, tapno maimbagan ka. Sabawn kanda numlaang. Ay, day tamit lagayam ti makagapo. Ay, kunak no COVID manin. Ay, tinasayaat ko arog. Yurderan nakman ka ni nanam ato yung iti karnit kaldeng. Yay, Makasidsida ak manin. makasidsida ka lang. Nagadupay lang apambarmaw. Ay, Kapitan! Inaldaw ngamin nga agdigos ka.
tapno saan nga aggagatel ti bagim. Proper hygiene ama ko na. Ti kapitan, nasken lang anadalos ti bagina, tapno ad-adda nga idayaw da ka, ti kabaranggayam. Hala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labi da tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.